Hawa bodin uriching son siang chaya ka RTI wada bo na do kali phawi dari unai nyau arhaja arpausan ko wakali heyato waki kre wakarukam thung kre hapo ka East Giant Hill District Lembaga DSC haka chitri uni banai da live yang wo ye chem wa OPIO wakali heyato wagani ka RTI yo tip ye daw waslemu yo jubam Uriching son hawa ya kalam wagi ubathai khubor da ongu wa ipor wa OPIO to ujubab man go ko wada kud da palat lipausngi na katarik wada bo ya ka Cucu da ongu wa hawa perchangu wa ye chem wa PIO da pa wa ye chem wa dealing assistant wa hiwa kali wanu naka da ongo wa ijubab na mo information ki haka wa hab ye chem wa DC. Nei liang reaching son da ongu wa kamon hab ye chem wa DC hawa DC to chairman wa jubab to yo na public information officer PIO wa iwa phala to wa PIO ongu wam tib uyeni wa da panu le wa chondur ya ka RTI hawa penyo ka cho. Uriching son da ongule wa heya to we ni da kantai yo ye chem wa DC we da ujoro da ka first appeal cha first appealan authority. Ini ke citari jung September ajar pausan. Nah kam ke jing bodin yang ay ke RTI ko da file kam da tip ba ka to la lately ke RTI da file hawi to ke konkret kam yang ke DSC East Giant Hills. Te kini ke smi wan karpangon benta ka third RTI haku ada da bo nado ka lepawi tarik Julai ajar pausan te kamaman ka tenir la citari September tapi mudakut ya ka stipulated time ko wa UPIO to information uyanga te hawa wana chini cha DC office hawa perchangu ya chemo UPIO terang nongkong ong la ya chemo ngawa ka dealing assistant handa da karpar itu PE yang ya chemo o te udami uta na ka komra yang o ya klamu yanga te da penyo ya o to ngawan halor ka ni ka third RTI ko da lepawi tarik Henry hagajingnya cuma uwan to ongus napa ya cuma kadiling assistant ko ada prepare information nga ongo kamu itu pak bisa nga kwa outip information dari dine lani umpu te snau pala ba wato kamu diu PIO wa kwa wanu ong wa ba ka ye nu bo pia gani te kwa mut who I'm going to ask the PIO wa who prepared olani who is preparing the information if not him as a PIO te hadin ni Taiwan dalai chairman o ka dealing assistant one poite te ongo ngam tip ye chapang gate information em de ko hanga da em ko tip chung ka ju ba be gate ongo chau DC kamu ite em chau charman hau PIO wong ye chamba ba dealing assistant hadin gate wan lai chairman wa ka dealing assistant ka ongo ye chairman wa DC hadin jangan makla phone go chau PIO te ongo ye chairman DC why should I meet DC because he's not a concerned authority to provide me to UPIO he te kam nu hite na UPIO cha dealing assistant sa ke DC what is wrong here in the district administration especially on the functioning of the DSC ko arwan hawa perchang o ulai hawa ye chama wa kini ki ko wan appear ya kini ke personal interview haye to wan kini ke post demonstrator JR1 halor ketai ke notification ko pen mi kinin tiyaw ko mi kini notification to len bagi bodin yang ay ke RTI te yakni ke post ko him personal interview kini to ko sa ten na to arajar kende ko advertise ki ke recruitment process arajar phawi arajar phawi le ki sa ten ko post ki vida dep personal interview kini hadin wa file RTI yo hadin wa bujing kli ki chinu kini information haga jok kemet pen ke jing pen bena taw perchango kli na kini ko wan appear ya ke personal interview la mencoba ke personal interview kat waman le yang negeri SC penman bagi hakin DC office tang newan penman ki caga di RDA tekar wati bawa ke dealing assistant am ko cita la ya cema ka hitai te yo ka lat ku ya cem joko kerpa dia gitu ku appear ya ke personal interview nga hoim ya klem ya cem wa pi ya klam wa pi to ngawa file RTI te mi keni ke post tang ki hoi bai te kli ya ki kam lu ke jing pentip caki emi ke officials communication ko pentip ki wa to nan to arja khat arpawi te dijuman bru te nang meling mo te kamu tip ki ke khubor la kama yong em ke khubor ko bon la nan ko wi ko khubor ko yo ke salat ko mi ke ni ke notification tahu percang wa klia kita ko pun ogi im tv em wa pentip ki para lok ko mut warok gina pedi kini ki kan nyau mut wa tip ka nungut ko pentip ki ye man boy jing suba boy emi la da pen krek ki wa ki bru ki yong ki tap krek te mana kli em ko ong pentip ki em ki wa ong wan iar tip i wa tip ki wa pentip ya ki para lok te ko wasna pla ba oto akajing ya cem yo PIO waman usar Manish Kumar kamu IAS upaya ke SDO sadar kuak hawe kelio ya keni ke RTI sir please respond to my RTI I'm surprised ko ongu I don't know much about this I'll ask him then who is preparing the information if not under his authorization
ko phla chu chu ngo snawa ila yang au chondor ya kani ke application yang to ngo ulo ya me kani to ila o ka file to ha go if he needs to see this he can ask his assistant or anyone from his department to provide the file to him, and he can always see that what do I require. So now I'm surprised, who is really preparing the information for me if not the PIO? Pwede ba ka reply Namaria ka second RTI jubab yang hadok ni kasni ko ada palat I'm going to take the next stage to a higher level how it talk ka application ko yung mem kam dia chemoki woro na uhalaya ka next stage u appeal no ya kanika benta kum your information kam ko ang ni want ang gimpo ready ka information na kemudian kanila nga laya ka next stage to a higher level ko to sab ule ha kani ku yo ya ka jubab